Nemojte da znaš što ovo gledaj tamo ne voziš. Budete 300 zapušta. Njega ovaj go je Baja. Evo, ovaj go je Baja. Ovaj go je Baja. Bajo! Mama! Šavki! Брат на нашите камиони. Nisam vidio. Isti u fotu. Aha, mašina. Ko si ga bio otio kopačicu? Ba, kako da ga sačuvam sad? Само прекини. На стопа? Да. А сега можеш да стопираш, разумиш, и да чекаш неко време и да продължиш по-ново.